Di halo perlok. Entah ngadong dan step perngat. Hakane kalengka. Kabadan hapadeng jong kilom kiba internet kiba yar buat kiba cerong tam kilom. Ane pin yo i. Pej ba. Kadang dang step hang ne kadang sumi kesingi. Abang adon hang ne ngakan mau ya kipor mensua. Kapor mengadang rit. Nama haripa ide nong rap. Imde re. Ibadon knowledge. Shpang kikam business ay te isu rap halangka ngakan mau ye kipor mensua hap ke dang step prangat hap le langka pan pu ye ke penthor kumne pe kini hangne kila de pu ye kene ke penthor ban thung yo kuba andala dei kapor ban yo ot ban yo bam Hagapor mensua tang ban yo le langka mstho ye kata gado kata gayo ledang aduk ledang asik urus paro mstho mentapat dalarang ba jingim lakala kajing kreat kata-kata andalang ngam sepok ke penthor hanre om sngap e kata mentapat nim sngula syo sau komen pi pisnyu kumno kapor papidang rap langka patpo e ke penthor kumne kenjai te sing bahasa like share subscribe ke channel jonga pin se yo pat ki video di bansawan hagane ke channel jonga ngantun mi man kasngi bandi yang ne kepenthor ke ba 4 kilo narot dan apa dia tanggane kublai sibon in second part. Thank you for watching. We'll meet